Neki od najstarijih poznatih civilizacija i kultura na Balkanu živeli su na ovim prostorima, ali otkriće arheologa na lokalitetu Svilajnačka čuka kod Leskovca daje novi uvod u život praistorijskog čoveka. Istraživanja na ovom lokalitetu traju od 2018. a sada su pronađeni ostaci kuće stare oko 7600 godina. Pa na ovom lokalitetu je naša reporterka Ljiljana Pavlović. Koji je značaj ovog otkrića, Ljiljo? Veliki je značaj svakako za arheologe, za istoriju. Samo ću te ispraviti. Svinjarička čuka se zove lokalitet. Nedaleko od Leskovca, zapravo je bliže Lebanu i ovo je mesto gde se razvijala takozvana starčevačka kultura i ta kuća jeste pronađena, ali ovde postoji kuća koja je mnogo starija, koja je zapravo iz 6. milenijuma pre nove ere. Sve o tome Vladimir Stevanović, koji je viši kustos i arheolog i saradnik na ovom projektu. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Euronews. Dakle, ajmo o ovom poslednjem otkriću. 7600 godina kuća je stara. Šta ste sve pronašli, koliko je to važno za istoriju, za otkrivanje tog perioda praistorije? Dobar dan. Izuzetno je značajno. Znači, mi smo ove godine pronašli, to je 4. po redu kuća iz perioda ranog neolita i starčevačke kulture, koja se datuje negdje oko 5600 godina pre naše ere, odnosno ukupno 7600 godina starosti. I ona je pronađena ovde iza nas. Pre toga, znači neposredno prošle godine, mi smo došli do sloja još starijeg objekta koji ovako, da kažem, nosi titulu najstariji objekat na lokalitetu. On je star 8100 godina. U pitanju je objekat sa sanducima za skladištenje koji se datuje u periodu od 6100 godina pre naše ere. I mi ćemo se sada malo spustiti da se to negdje vidi. Dakle, na ovoj lokaciji je pronađena ta kuća koja je stara 7600 godina, ovde je kuća koja je 8100 godina star. I kako, na osnovu toga što ste pronašli, šta možemo da pretpostavljamo, kako su te kuće izgledale? U pitanju je znači pravilna pravugaona forma. Oni su imali pravugaonu osnovu, imali su drvene stubove koji su držale taj neki krovni deo. I ono što je interesantno to je da ta kuća koja je 7600 godina stara je odmah iznad kuće, odnosno ispod kuće, iznad nje je bila kuća koja je stara 7500 godina, što nam daje dokaz o kontinuitetu u naseljavanju na ovom prostoru. Sama ova rečna terasa koju mi imamo ovde, jer se lokalitet Svinjarička čuka nalazi na, da kažem, okružena, opasana je dvema rekama, Caričina reka i Svinjarička reka. Znači, iznad njih se nalazi ova plodna rečna dolina, znači odnosno rečna terasa, gde mi imamo plodno zemljište, imamo tekuću vodu, što su glavni uslovi za te prve zemljoradničke kulture koje se javljaju u Evropi, to su neolitske kulture, u ovom slučaju starčevačka kultura koja je najstarija zemljoradnička kultura na teritoriji Južne Evrope. I osim toga, ovde je bilo i izvorište kamenih sirovina, odnosno to je treći uslov koji je neophodan za postojanje jednog neolitskog lokaliteta. Imali su veliki broj tih kamenih sirovina koji su činili jaspis, kalcedon i da kažem rožnac, od koga se dobija i kremen i sve te glavne sirovine za izradu kamenih oruđa i alata. I mnogo toga je ovde pronađeno na ovom lokalitetu, što govori kako su oni tada živeli. Kako su živeli, šta se nakon toga desilo sa tom starčevačkom kulturom? Ovako, oni su, znači mi sad imamo konkretne dokaze trenutne koji sad, znači tragovi naseljavanja od 6100 godina pre naše ere pa do 5500 godina pre naše ere, znači to je neki period od 600 godina, znači 6 vekova naseljavanja u kontinuitetu na ovom lokalitetu. Imamo veliki broj arheoloških ostataka, iskopavanja se vrše od 2018. godine pa do ove godine, radit ćemo zdravlje Božje sledeće godine. Ono što mi znamo sad je da su oni živjeli zemljoradničkim načinom života, pored toga gajili su i domaće životinje, imamo ostatke, znači na osnovu ostataka možemo da to rekonstruišemo, gajili su i koristili u ishrani ovcu, kozu, svinju i goveče. Osim toga, lovili su i divlje životinje, jelen, srnu, divlja svinja, jazavac i lisica. Tako da samim tim mi znamo već dosta toga o njihovom načinu života. Mahunarke su gajali od biljnih kultura, imamo veliki broj tih kamenih predmeta gde su i žrvnjevi za pravljanje tog brašna i za, da kažem,
jela od biljaka. Osim toga imamo veliki broj tih kamenih artefakata koji znači su od sekira, nekih udarača, onda imamo kremenih nožića, testerica, nešto što nalikuje na testerici i tako dalje. Onda imamo veliki broj keramičkih predmeta, kao što su keramičke posude, duboke i plitke zdele, krčazi, pehari. U pitanju je slikana keramika karakteristična za starčevačku kulturu koja ima prelepu formu. I imamo veliki broj, jako veliki broj figurina, odnosno to su predmeti iz kulta i umetnosti koji imaju oblik antropomorfne figurine, koji imaju ljudski oblik, neke su stilizovane, neke su realistične. Imamo zoomorfne figurine koji imaju oblik životinja, u ovom slučaju najveći broj figurina govečeta koji izgledaju kao male neke kravice. I to sve svakako govori o onome kako su oni u to vreme živeli, ali možda je ovaj lokalitet je sam po sebi zanimljiv, jer ova lokacija oko Lebana, zapravo nedaleko odavde je Caričin grad, ovde je Svinjarička čuka, postoje još neki lokaliteti ovde u blizini koji su, čini mi se, još zanimljiviji, bar po starosti za koju se pretpostavlja da se tamo nalaze predmeti. Koji je to lokalitet i koji su to predmeti? Tako je, nedaleko odavde nekih 15 kilometara nalazi se lokalitet Petrovac 1 koji je procenjena starost oko 250 do 300 hiljada godina pre naše ere. U pitanju je starije kameno doba i palolit. Međutim, ono što je interesantno to je povezanost tog starije kameno doba sa lokalitetom Svinjarička čuka, naravno ne u direktnom kontinuitetu, ali mi smo do sada imamo potvrđeno na Svinjaričkoj čuki predmete iz perioda palolita. U pitanju je srednji palolit, nekih 45 do 50 hiljada godina pre naše ere. Znači ovde su pronađeni, potvrđeno je par artefakata koji su sekundarno korišćeni. Znači ljudi odavde sa Svinjaričke čuke su koristili te lokalitete naknadno. Ono što je isto neophodno da se kaže je da sam lokalitet Svinjarička čuka ima tragove naseljavanja iz svih perioda te mlađe preistorije, znači iz gvozdenog doba, bronzanog doba, bakarnog i mlađe kamenog doba, neolita, čak je to iz starije kamenog doba. Verujem da tu ima još mnogo toga da se kaže. Mi, nažalost, nemamo više vremena. Hvala što ste govorili za Euronews. Možda da kažemo da će sve ovo što ste vi ovde pronašli biti izloženo u Leskovačkom muzeju i to je ono važnije, da će ova istraživanja biti nastavljene i da kažem da su rađene u saradnji sa austrijskim arheolozima uz podršku Austrijske akademije nauka i da su radili i arheolozi iz Arheološkog društva, zapravo instituta u Beogradu. To će biti, kažem, sve izloženo u muzeju Leskovačkom, koji je, podsjetit ću, jedan izuzetan muzej. Mi smo prošle godine radili priču o njemu na 75 godina postojanja ovog muzeja, 30.000 eksponata koji svedoče od 8.000 dugoj istoriji Leskovačkog kraja. Jedan zanimljiv muzej sa zanimljivom postavkom, pa je preporuka onih koji dolaze u Leskovac da ga obiđu, da ga posete, a eto već od naredne godine imaće priliku i da vide sve ono što je pronađeno na ovom zanimljivom lokalitetu. Ljiljana, mnogo hvala tvom sagovorniku i tebi na ovim informacijama. Dakle, Leskovački muzej će sada biti obogaćen za mnogo novih predmeta, a reč je zapravo o otkriću 7600 godina stare kuće praistorijskog čoveka.